Salam dostlar. Bugün 5-ci gündür ki biz Gürcistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qarşısına etiraz edirik. Bunu bilirsiniz, 4 dəfə paylaşmışam, 4 gün Facebook profilimdə. Demək, bizim tələbimiz odur ki, istintaq qaldırılmalıdır, başlamalıdır, Bidzin İvanishvili həbs olunmalıdır. Çünki faktlar var, təbii ki, korrupsiya faktları var, şərliyib siyasi məhbus həyatları var, gör artıq nə qədər siyasi şərliyib həbs olunmalar var. Sonra ötən il insanları aksiyalardan dağıtmaq üçün, uzaqlaşdırmaq üçün kimyəvi silahdan, qadağan olunmuş kimyəvi silahlardan istifadə edilər. İndiyə qədər onun da fəsadlarını çəkən insanlar var. Yəni bu çox əlimizdə faktlar və ittihamlar var. Aylardır, illərdir, günlərdir görürüz ki, parlamentin qarşısına etirazlar gedir. Məsələ nədir? Mən Facebook profilimdə paylaşıram. Ciddi reaksiyalar da var idi. Artıq trollar dəstəsi tökülmüşdür. Bu da hakimiyyəti narahat edirdi. Bizim tələbimiz, dediyim kimi, Bidzin İvanishvili həbs olunmalıdır, istintaq araşdırmalar olmalıdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, siz hara baxırsınız? Siz dövləti qorumalısınız. Siz fərdləri, şəxsləri, prezidenti, naziri falanı deyil, siz artıq dövləti, siz dövlətin qorumaqla sorumlusunuz, cavabdesiniz. Artıq amma bu günləri heyf ki, Gürcistan hakimiyyəti, Gürcistan dövləti çox ciddi təhlükə altındadır və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bununla maraqlanmır. O ancaq İvanishvili hakimiyyətinə xidmət edir, İvanishvilini qoruyur. Bu gün də demək yaxınlaşdılar bizə 10-15 nəfər yaxın polis yaxınlaşdı. Xahiş edirik bu günləri etiraz dayandırın burada. Sabahdan yenə gələrsiniz. Biz ayın 20-sinə qədər həftənin 5 iş günü etiraz edəcəyik. Əlimizdə plakatlarla. İzah elədilər ki, orada bir avtomobil polis maşını dayanmışdı. Dedilər ki, bizim DTX əməkdaşını bugün öldürüblər. Bugün gecə öldürüblər. Ona araşdırma gedir. Burada problem yaranmasın. Xahiş edirik ki, necə ki plakatlar yerə qoyduq hazırlaşmağa, güzəşt elədik. Yəni ki, burada ola bilər nəsə. Sabah gəlmək. Gəldilər, plakatları, bayrağı əlimizdən yerdən götürdülər, getdilər və bu qanunsuzluqdur. Bir daha təbii ki, diktatorlardan qanun, ifadə və söz azadlığı qanun falan tələb etmək mümkün deyil. Əgər bu diktatordur, əgər etiraz aksiyasında 100 minlərlə insanı vətən xaini, terrorçu adlandırıb, insanları kimyəvi silahdan istifadə edib, əgər zəhərləyirlərsə, korrupsiya, belə də korrupsiya ilə məşğul olursa, saxta parlament seçkilər keçirilirsə, əgər öz ölkəsini Putinə, Rusiya satırsa, Gürcü xalqını Rusun qulu etmək istəyirsə İvanishvili, təbii ki, bu vətən xainidir, araşdırma aparılmalıdır. İvanishvili qatildir, quldurdur, korrupsionerdir, vətən xainidir, dövləti təhlükə altına atıb dövləti satır. Və İvanishvili həbs olunmalıdır. Dediyim kimi, biz etirazımızı davam edəcəyik. Elə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasının qarşısında da ayın 20-sinə qədər burada tələbimiz olub, burada etirazımızı davam edəcəyik. Baxın, bax. Polislər gəldilər, bir dəstə polis gəldi, əlimizdən plakatı falan aldılar, heç bir açıqlama vermədən, heç bir şeylərdən zor güc tətbiq edib, belə deyək. Əlimizdən plakatı, bayrağı alıb, apardılar. Əvvəl ki, yaxınlaşdılar ki, xahiş edilir, burada bu gün heç olmasa durmayın, güya ki, bizim DTX əməkdaşını hardasa öldürüblər burada, orada polis maşını da var, güya ki, burada istintaq falan gedəcək, çox xahiş edilir, bu günləri burada olmayın. Sabahdan gəlib durarsınız yenə. Amma sonradan gəldilər, zorla plakatı, bayrağı falan əlimizdən aldılar, apardılar. Budur İvanishvili hakimiyyətinin, diktatorun, budur ölkə idarə etməsi, budur qanunları necə tətbiq edirlər, necə qanunlar çıxardılar. Yəni sərbəst toplaşmaq, etiraz, fikir və ifadə azadlığını necə pozmaqlarını bax göstərdilər. Salam მეგობრებო. მეორე კვირა დაიწყო, რაც ჩვენ ვაპროტესტებთ სუსის უმოქმედობას ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულების მიმართ. მოვითხოთ, გამოიძიონ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებები და დააკავონ იგი. დღეს მოვედით ჩვენი აღჭურვილობით საპროტესტო აქციას, რაც ჭირდება, ბანერები, სადაც ჩვენი მოთხოვნა წერია და დროშით და რამდენიმე წუთში მოვიდა პოლიციის მანქანაში, პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები და წაგვართოს ჩვენი ატრიბუტები, ჩვენი ბანერები, ჩვენი დროშები და გამოგვიცხადეს, რომ თურმე არ გვაქვს აღდგომის უფლება. მაშინ, როდესაც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მაქვს მე პირადად პასუხი მიღებული, მითითება, რომ უნდა ვიდგეთ ვაჟა-ფშაველას ნომერ 65-თან. ეს განცხადება დევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე. არავითარი უფლება არ ქონდათ, რომ წაერთმიათ ჩვენთვის ეს ატრიბუტები. არავის არ უჩუქებია ეს ატრიბუტები ჩვენთვის, ციდან არ ჩამოვარდნილან, შევიძინეთ, ვიმუშავეთ, დავწერეთ ზედ, ასე რომ მოვითხოვთ, რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი ატრიბუტები, რაც ჭირდება საპროტესტო აქციას, რომელიც წაგვართოს სრულიად უკანონოდ. აქვე მინდა ვთქვა აუცილებლად. საკმაოდ ცალსახად ჩანს, რომ ძალიან აწუხებთ ის, რომ პროტესტი გვაქვს სუსის შენობის წინ.
და მე პირდები ბიძინა ივანიშვილს. ჩემი პროტესტი გაძლიერდება. ბოლომდე მოვითხოვ დააკავონ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი და პასუხი აგოს დანაშაულებებზე. ეს არ დასრულდება იქამდე, სანამ ქვეყანაში არ აღდგება მართლწესრიგი და სანამ სახელმწიფო არ დაბრუნდება ხალხის სამსახურში და საქართველოს სამსახურს არ დაუბრუნდებიან სახელმწიფო ინსტიტუციები. ეს იქნება ასე. ხოლო რაც შეეხება იმ შეურაცხყოფის მიაღვარს, რომელიც ჩემს ამ საპროტესტო აქციის გამო ჩემს Facebook-ზე გადმოიფრქვა, მინდა ყველა მიცოდეთ. ესენი არიან ძირითადად ქართულ ოცნებასთან ფინანსური ინტერესისთვის დაკავშირებული პირები და დიდი ნაწილი, ვინც ამ შეურაცხყოფებს გამოხატავს, არის ყალბი აკაუნტები. ანუ გამოგონილი სახელებით და გვარებით არიან ვითომ ადამიანები და ვითომ ხალხი. მე შემეძლო ერთი თითის დაჭერით ეს წამეშალა, მაგრამ მე ამას არ გავაკეთებ. თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ეს მეტყველებს მხოლოდ თქვენზე, თუ რა მეთოდებით უსწორდებით თქვენს ოპონენტებს, თუ რა მეთოდებით აშინებთ, შეურაცხყოფას აყენებთ და ამცირებთ ადამიანებს და თქვენ მისამართი შეგეშალათ. მე არ მივეკუთვნები იმ ადამიანების რიგებს, რომ ვიღაცა დაკომპლექსდება, ან რაღაცით შემეშინდება, ან და კიდევ, არ ვიცი, თქვენი ამ უზნეობის გამო ჩემს გასაკეთებელს არ გავაკეთებ. ბოლომდე მე გავაძლიერებ და ეს იქნება კამპანია დააკავეთ დამნაშავე ბიძინა ივანიშვილი.